Kani kadai ke Batisi TV. Bat pidang pet ya ka kubor baman kasngi belawan rasyapi da ka rupa. Bapentingan bat penbha. Ka Meghalaya Judo Association kala pelong ya ka international workshop kom seminar on judo ne ka Jinghikai ka ba arsngi kinthi ka ba long ha ka khatsan bat khan reu tarik mentau panai nai weng Halaban Sports Club Indoor Hall. Kani ka sian beningkong balala ban pelong ya kani ka Jinghikai ha kani ka jila nadu pelawan ra ya ka Jingïalehkai judo ha ka jila. Ha kani ka Jinghikai lawan shementa de ki Samla shenrang bat Samla kinthai ki ba angnut pan shementa ha ka Jingïalehkai judo ki Jingïalehkai judo bat ki wei de ki Jingïalehkai martial arts khnang ban kintiu ya kani ka Jingïalehkai ha ka jila Meghalaya. La ai Jinghikai sha ki nongan shementa de uklor Jingïalehkai judo na kari Japan u sensei Hiroyuki Mizono. Ki nongan shementa ki kenthop na ka jila Meghalaya bat kumjuru na ka jila Assam. Ha kani singi lai don lang ru Usaundarya Prasad Chaliha ubala job ya katak maksiar ha uni ubanai ha kanongba Jaipur ha ka Commonwealth Judo Championship bat u Ahmed Vishwa Karma ubalang coach ka judo jong ka SAISTC Shillong. Ya kini ke program dalam khamat de kidkhot ka organizing committee bakentop yo ba ALHEC kum patron in chief ringkat uba SK Sun MLA uba Jason S Maulong MLA bat uba Alentri F Dakhar political advisor jong uminti rang ba kajela. First built to India, 1986, before Asian Games, Seoul. We have a national camp in Delhi. 1988, I came back to India, so we have a national camp. Bangalore 1.5 months and back to Delhi about 2 months. We have camp for senior girls and junior, sub-junior. Many junior and sub-junior players came from Mizoram, Manipur. Judo players came. So next India Cup. That is the International Judo Championships. A few 3 or 4 times we take a Japanese team to that championships. Yeah. There are many good players. Yeah. This Shillong also there are good players. Practice. Frequently practice and practice hard, so they can improve more. Yeah. So I'm very delighted to have this occasion. So if possible, so continuous practice. Yeah. First visit 1986. So I have 2 dreams. So one is a national Indian judo team have good result international level. So one is many judo players spread out all over India. So like this. So Shillong, also Mizoram, Manipur, so like this. I am very happy. So like that. Kalong lagi ke Basotana balamba kali ke Cherry Blossom Festival niyo banwara ikini ki Jinghikai na Japan. Kalau ke banyak haban niyo banwara ikini nama ba kamle ke basuk nama ba kan level of security ke bakibu ikini makin one sini North East kamtam ni kalau ke banyak hab ikini ke clearance kamtam na ke embassy joki akabede bat ke diru juman ki sini. Jadi wala ka taru kalau ke Jinghikai ingi balamba kali ke Cherry Blossom Festival
Iyo manwara ya kini ki Jinghikai judo ni badan untuk keadaan edan baru dulu lajuan se India babun di mata juga India Jinghikai ni ya kai judo dengan bersoknat kalau ba sudah kuat akan pang ba Jinghikai sini sebab is nama kaji sulu kalau ba kena not is ni balang ngimdan nyala dia ngimdan ki holi babiang ngimdan jekai lakai babiang ngimdan ki Jinghikai babiang ada ingin dapat pau bawa kila pau hadu ke Olimpik dan chen doi ya kena nama ni pun kalau yo ke World Youth Olympic Games ya ka silver medal bagi Beru nampak Manipur bat 16 tinggi kena jungi dong ke la pau ni hak Jinghikai nomor ba hak what hak national game ke bangi inwara 2022 ke meganya kalau rung hak national game mau dong kena la judo ke Ausam arajar nyu apa Assam gawati bat hawaja khasalu hak bengele apa kira la national game lu kena jungi kalau yo Malaysia petang tu kita nak kedang ke Rio hari India hak bagi datang tu kedang ke pra men qualify ke national game tinggi ning bagi ni workshop dan lo macam fiksur kena ini ban mi sikmat Malaysia petang kita akan juga